ndabaramukije mwese bakunze ikiganiro aracariho ivyizigiro. Amahoro y'umwami wacu Yesu nakomeze kubana namwe, mwarahezegiwe cyane muri umugisha w'amahanga menshi. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana tuba mu gitabo cy'Abikorinto igice cya 2. Paulo yandikiye Abikorinto ibice byaho ni 4. Turasoma duhe ku murongo waho wa 16 tugeze ku murongo waho wa 18. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Ngo nicyo gituma tutihebura, ariko naho umuntu wacu wo kurukoba ariko arabora, umuntu wacu w'imbere yamahinduka musha uko bukeye. Uko amarushwa yacu ahwahutse yakanya kanone yongeranije cyane kudushikiriza ubwiza buremereye bw'ibihe bidashira. Natwe nituraba kuyiboneka ariko turaba kubitaboneka. Uko iboneka ari igihe gito, ariko ibitaboneka bikaba iby'ibihe bidashira. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Turafise teme ivuga ngo gukura amaso kubiboneka. Kura amaso kubiboneka. Abantu benshi barashira amaso ku bintu bigaragarira amaso y'umubiri, ariko kandi ibigaragarira amaso y'umubiri birihenda cyane. Kandi umuntu wa vrai ntabwo ari uwo abantu babonesha amaso y'umubiri, ariko umuntu wa vrai ni mihemu. Ariko umubiri ni igikoresho gishobora gukoreshwa n'abami babiri, gishobora gukoreshwa n'Imana kandi kigakoreshwa na Satani. Niyo mpamvu ushobora gura n'umuntu n'igitondo iyo akubwiye neza, nimugoroba akakubwira nabi. Ni wa wundi nyene, ariko umubiri ni igikoresho. Rero ibiboneka birihenda cyane. Ibiboneka byatumye abantu benshi barongora abataribo. Ibiboneka byatumye abantu benshi barongorwa ahatariho. Ibiboneka byatumye abantu benshi bajya kurondera mu gihugu gitarimo amafaranga, ariko kubera mu bigaragara cyane mu matwi yabo bumvise ko ari cyo gihugu kirimo amafaranga. Ibiboneka biratuma abantu benshi bihenda. Ibiboneka biratuma abantu benshi bihenda cyane. Envelope ntabwo ari ifite agaciro, ariko igifite agaciro ni kiri ndani muri envelope. Rero ikiri ndani ntabwo kigaragara, ariko kigaragara iyo envelope bayuguruye. Rero ibiboneka byaratumye Abisirayeli bamwe badashobora kugera mu gihugu cy'amasezerano nubwo Imana yari yakibasezeraniye. Ariko kureba kubiboneka, gushira amaso yabo ku bintu bigaragara, byatumye bamwe bagira ubwoba, batinya Abanyakanani, batinya ibigabo byabagayo by'ibinaki. Birivuga ngo byari ibigabo birebire byapimaga hafi metero 6 hejuru na 5. Byari ibigabo byanganaga na Goliyati. Ababirebye bamwe bibonye ari insige, baravuga ngo tugiyeyo bijya bigabo byatumira byatwica. Abo ngabo rero byatumye badashobora kugera mu gihugu cy'amasezerano. Kiretse abantu babiri bonyene bavuze ngo nimba Imana itwishimira, Imana iri kumwe nacu, bari abantu kuba bangana kose, ubunini bwabo n'uburebure bwabo tuzabarya bwa mitsima, kubera ko ntibigeze babarebera mu maso yabo. Yoshua na Kalebu barebeye biriya bigabo by'abanaki, babirebeye mu maso y'Imana, baca basanga bingana n'agatonge k'ubugari. Rero ibibazo byawe nubishiraho amaso yawe, amaso yawe ntazabihindura, amaso yawe ntazabihindura. Ariko amaso yawe nuyareze ivyo bibazo ukayashira ku Mana ishoboye guhindura iyo situation, ibibazo byawe bizahinduka. Rero icyatumye Abisirayeli bamwe batagera mu gihugu cy'amasezerano ni kubera kureba kubiboneka. Icyatumye Abisirayeli bapfira mu bugaragwa ni kubera kureba kubiboneka. Ariko nukura amaso kubiboneka, nagira nkubwire ngo uzakomera. Nukura amaso kubiboneka uzaba umuntu adasanzwe, kubera ibiboneka biratuma abantu benshi bihenda. Yesu niwe yavuze ngo abantu bizabamenyera mu kuvuga mu ndimi, abakozi b'Imana no gusenga cyane, ngo ariko tuzabamenyera ku byo bama. Ivyamwa bazaba ariko baragaragaza hejuru nivyo tuzabasha kubamenyeraho. Rero ibiboneka kenshi hari igihe vyihenda, kandi ibiboneka hari igihe nabo biba ari ukuri, ariko kandi ari n'igihe biba ari ikinyoma. Niyo mpamvu udakwiriye gufatira kubiboneka. Na Yesu yaratubujije gucira imanza abantu dufatiye kubigaragara, kubera ko hari igihe ibigaragara umuntu ashobora kuboneka ataca maze,
amaze, ariko uwo muntu ubona umengo ntacyo amaze, birashoboka ko ari umuntu w'ikimaze cyo hazaza. Ibyo byagira bikorere ko uwitwaga Samweli agiye kwimika umwami mu rugo rwa Isayi, yabashiye nawe kurebesha amaso agaragara, ariko Imana iramubwira ngo njyewe Uhoraho ntabwo ndeba kubiboneka, sindaba uburebure, sindaba ubwaguke, ariko njyewe Uhoraho ndeba mu mutima. Imana yacu ntabwo ireba amashure mu kugira ngo itabare umuntu, ntabwo ireba ubwoko, ntabwo ireba uburebure, ntabwo ireba ubwaguke ko waba ungana kose. Imana yahisemo kugirira neza, Imana ikugirira neza ata muntu ugishije inama. Reka Imana yigaragaze ku buzima bwawe. Ibiboneka rero byatumye abantu benshi batagera ku masezerano, byatumye abantu benshi bananirirwa hagati, kandi ibiboneka byatumye na Namani yagomba asubirana inyuma imibembe yiwe kubera kureba kubiboneka. Yari asuzuguye ijambo rya Elisa, yari arikengereye, kubera kurikengera byagira bitume asubirana inyuma imibembe. Iyo ataronka abahanuzi beza bamubwiye ati none kakurungise kujya kwitubagiza mu mazi, icyo kintu kirakomeye. None iyo aza kukurungika kure cyane, iyo aza kukurungika ahantu kure, ukaza kuzana amafaranga cye kuri mishamba, we niwari kubikora. None koga inshuro ndwi, ivyo bintu bigutwaye iki? Genda ubikore, urebe ko ijambo akubwiye ko rishika cyangwa ridashika. Aca aragenda arabikora, ibibembe bicira muvaho. Nagira mbabwire icyabukije Abisirayeli, abasirikare, abakapiteni, abajenerale, abamarishali bari bahari. Icyabukije Sawuli n'ingabo ze kwica Goliyati ni kubera kureba kubiboneka. Bararebaga Goliyati bakabona yabica, bakabona yabamira, kugeza igihe haza agasore kavuye mu ishyamba, atari n'umusirikare, atanazi no kurwana, ariko yamenye Imana. Birivuga ngo abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora ibintu by'ubutwari, bakora ibintu bikomeye. Ibintu bikomeye birashobora gukorwa n'abantu bazi Imana yabo. Numenya Imana mukorana, numenya Imana iri mu ruhande rwawe, ntuzasubira gutinya umurozi. Numenya Imana iri mu ruhande rwawe, ntuzasubira kugira ubwoba bw'ibyo wumva abantu bavuga hirya no hino. No, numenya ko Imana iri mu ruhande rwawe, nta bwoba uzagira, kubera birivuga ngo abanje ndabazi kandi nabashushanyije mu kiganza, ngo kandi nta kizabankura mu maboko. Ab'Imana bari mu kiganza cyane, kandi nta kiriho, nta uriho yashobora kubashikura mu kuboko kw'Imana. Imana irasabaye. Biravuga ngo kurya inkoko ibundikira ubushwi, ni iyo yumvise igica niko Imana ibundikira abana bayo. Reka Imana ikubundikire muri uyu mwaka, reka Imana ibundikire ubuzima bwawe n'urugo rwawe, kugira ngo ibiriko byataka abandi wewe ntibizabashe kukugeraho. Imana ihabwa icyubahiro. Rero ibiboneka byagira bitume Namani asubirana inyuma imibembe, kandi ibiboneka byatumye Abisirayeli badashobora kwica Goliyati. Kugeza igihe haza Dawidi atarevye kubiboneka, ariko Goliyati yamurebeye mu maso y'Imana, aca aravuga ati urya ni umuntu mutoya cyane, urya kumwica ni umuntu mutoya cyane. Birangira ngo aca arahaguruka agenda aramwica kubera gusuzugura Goliyati, bitewe nuko yari azi Imana ye. Yagiye yitwaje amabuye 5. Imana ishimwe cyane, aca akoresha ibuye rimwe ryo mu itopito rica ryica umugabo yapima ibiro hafi 100. Rero numenya Imana yawe, nurebera ibibazo byawe mu maso y'Imana, bizahinduka bitoya ku buzima bwawe. Birivuga ngo amarushwa nayo igihe gito, ngo nayo mu buzima bwa none ngo yongeranije cyane kudushikiriza ubwiza buremere bw'ibihe bidashira. Rero ngo natwe rero abana b'Imana, ngo nitureba kubiboneka, ngo kubera ibiboneka ari igihe gito, ubwo bukene n'ubw'igihe gito, ayo marira nayo igihe gito, izo ndwara n'iz'igihe gito, izitumuhemukira Imana, izitumuva ku Mana, n'iz'igihe gito. Bidashobokera abantu bishobokera Imana. Birashoboka ko iyo ndwara wayikira, kandi haracyari ibyizigiro. Niba Imana ikiriho, niba Imana igikora, niba Imana igitabara, birashoboka ko nawe yakugeraho ikagutabara. Ntucike intege, ntudebukirwe, ntunarigwe. Ibidashobokera abantu, ibidashobokera abaganga, ariho Imana ibishoboye. Ibyananiwe gukizwa n'imiti y'abaganga cyangwa y'abapfumu birashobora gukizwa n'ijambo ry'Imana, birashobora gukizwa n'Imana. Birivuga ngo nituraba kubiboneka, ngo kubera ibiboneka ari iby'igihe gitoya, ngo kandi ngo ibiboneka birashobora gutuma umuntu acika intege. Ibiboneka birashobora gutuma umuntu adakomeza urugendo. Kura amaso kubiboneka. Ibiboneka birashobora gutuma umuntu
birihenda. Urashobora kubona umuntu yicaranye na naka ugahita wibwira ibintu runaka. Urashobora kubona umuntu ariko agendana na naka ugahita wibwira ibintu runaka. Abantu benshi barakunda kwibwira bafatiye kubiboneka, kandi iboneka birihenda. Imana iguha umugisha. None wakora iki mu gihe uriko wakuye amaso kwiboneka? Ukwiriye kugenda utabona iyo uri kuraja, ariko ukagenda uzi iyo uri kuraja. Abisirayeli bagiye batabona iyo bariko baraja, ariko bagenda bazi iyo bariko baraja. Bari bazi igihugu Imana ibajanyemo. Nawe ukwiye kugenda uzi iyo uri kuraja. Urakwiriye kandi kuba umunyamasengesho, kandi ugakora utitaye kubiboneka, ariko witaye kuri viziyo yawe, ku ntego yawe. Imana iguha umugisha. Data, mu izina rya Yesu ndasengeye umwene data mwami Imana. Birashoboka ko yari yasize amaso kubiboneka, ibyo byamuciye intege, bituma asubira inyuma, bituma adakomeza urugendo. Ariko ndamusengeye, birashoboka ko ibiboneka byatumye aba umuntu wo hasi, ariko ndasenga kugira ngo uhishure itunga rinyegejwe, abantu batari ko barabona ku buzima bwe ritangure kugaragara. Abagwayi nibakire, abahoshe nibabohoke, babise imitwaro ikomeye, reka ubabere inyishu mu izina rya Kristo Yesu, amen. Mwarahizagiwe cyane. Wifuza gusengerwa umutwaro uwo ari wo wose, cyangwa ku bugwayi ubwo ari bwo bwose, wifuza gushigikira umurimo w'Imana, WhatsApp yacu niyi +257 65 9 kino kiganiro mugishikirizwa n'intumwa y'Imana n'uwa Kristo Glory Shine. Mwarahizagiwe cyane. Mugire partage, mugire sabone kugira kino kiganiro kize kirabashikira mu buryo bworoheje. Mwarahizagiwe cyane.